ngasi numida wairam phongkiba tuan manipuri si phongsing amasum thokkiba thawdo wathoksingi maruoiba I pausing khongasaraga manipur top channel gi mekedi gi memna thamjigi ahanbada ngasi gi oiriba state gi covid-19 update hana memna thamjigi mem nomunom gi covid-19 positive oibigi sangsi hengalaktuna ngasi na khangen hona positive oibigi sangsi mem thengnare haibadi ngasi state gi oiriba positivity rate si 8.6% lai adu punamiyoi sani ga supna gi taruk nauna covid-19 positive oiba ngasi thengnarakibani aduga apun maina miyoi lisingani ga sahumga maudraga tarukna nauna covid test toki ngasi state asida covid-19 positive oirakraba miyoi saniga taruk asi bisnupur gi taruk sandel dagi yankhai chuchampur dagi kunga taret Imphal East dagi kunthra Imphal West dagi marfu kaksing dagi ahom senapati dagi ani Tamenglong dagi ama Thawbal dagi mari ukhul dagi ahum puna miyoi sani ga supna ki taruk nauna ngasi covid-19 positive oiba thengnarakibani aduga ngasi covid-19 positive oiduna laikhidabagi claim lakte loina ngasi gi state si go oiba positivity rate si 8.6% laidi hanisu covid-19 update sina makata na report tawri makasa tharak poina to papaw mana Mikhal ga mari lainana intending candidate ani gi yumda bom gi landaram le Taragani to Suba Manipur Legislative Assembly Mikhal gi matam laukthokhi bagi iroinana Mikhal ga mari lainana hingsa gi thaudok nomunomi hengalakli pangthokodoriba Mikhal asida tungan ba assembly constituency gi intending candidate oiriba miyoi ani gi yumda ngarang numidang ahing nungyai matung bom langsin bamasum pokayan bagi thaudok sing satharam raini press na phangma paw gi matung ina ngasi nungwalamdai matung pung ahum khra helakpa duwaida pangthokodoriba Taragani to Suba Manipur Legislative Assembly Mikhal asida Khorai Assembly Constituency gi INC gi mirep oinabagi thaurang tawriba Kangla Sangomayum awang laikai da leiba Khuraijam Ratan Kumar gi yum gi geta hana plan tawduna thamlamba IED bom ama pokhai khra hari bom pokhai bigi thawdo dura asu apan amata yaukhidrabasu Ratan Kumar gi yum gi manungda leiba ma ki sangoi oina leiriba mafam singda panba thongnaw gi mingsil sing kaikhi loinana mafam aduwaida khamba traveler wheel sil amadi atai posai khara akai tai thoke IED bom aduma ki get makhong hana plan tawduna thamlambu oigani hari kanana kari maram gi damak bom adu pokai halam libano haibidi haujik phabi oina sapsana khangmangamdre nakala marom na thasi gi tang mapan gi numidang da wangoi assembly constituency gi manungsanba samurau awang laikai da minister lokhoi gi worker ama yauna miyani nongwena kaptuna hatkraba matung haujik miam gi akan bi hau leiringai ser asida ngarang ehing nongyai matung pung aniga minute kullom tarakpa aduwaida constituency asigi mirep oinabagi thawang toriba Salam Joy gi samurau norem saprau da leiba sakhangdaba singna bom langsinduna pokainamle thawdo adura thoidokpa aso apan yaukidi hairi mamangna constituency asigi mahutsu oiramnaba amadi kumja English singaniga kunda pangthokiba by election Congress party gi mirep oina Mikhal thengnakiba Salam Joy gi yumda Sadakhiba bom gi attack adu kanana kadigi damak tawram libano haibigi pawdi haujik phawbi oina di khangmangamdri han spali makasa tharak poina to papaw mana BJP gi ticket laukhthoklagani mathang thagi kun ga taret amasu March ahum da pangthokodoriba Taragani to Suba Manipur Vidhan Sabha Mikhal gi oina haujik laingak pairiba BJP gi ticket tha sigi kundagi kunga manga phawbi manungda party asida mirep oigadaba singi ticket laukthokna ba thorang tokre ahanba tangaki oina yenaba leitraba Kendra singi ticket hana lauktholaga anisuba tangkaki ticket lauktokadori BJP gi mirep ki damak ticket lauktokpa tangkak mari thokna laukthokla yai haidi henasu pausna supalakri makasa tharak poina to papaw mana Y Surchandra Congress tagi resign tokre Manipur Legislative Assembly gi Mikhal da Congress ki ticket mai paktuna tam ahumlak MLA oiramlaba Kaksing SG Y Surchandra party SG primary membership tagi resign topgi serol ngasi MPCC gi president na pisinkre press na phangba paw da ma na Congress tagi tolak libasi lakadoriba Mikhal asida Congress party gi ticket ki form loba salubada mangonda piraktabana oiramba yai panari Hauzuma ki oinadi karamba party da yauraga lakadoriba Mikhal asida thengnagadage khangdrabasu Mikhal asida ma sungsoi soidana mirep oigani hari ningsingba yai Y Surchandra Taragamathoi Suba Manipur Legislative Assembly election da Congress ki ticket
केंद्र असिदगी माय पाक्तुना एमएलए ओइदुना मियामगी थबक तौदुना लाखिबनी अदुबु इलेक्शन ग मरी लेनबा केस अमदा हाई कोर्ट ना डिस्क्वालिफिकेशन तौखिबनी हाइना पाउसना सु फोंदोरखली मखासा थरक पोइना तो पावमन एक्स एमएलए देवेंद्र याउना मियोय तरेट जेडीयू दा याउख्रे सेंगमाई केंद्र की हान की कांग्रेस की एमएलए केस देवेंद्र याउना हंदक पांगथोकदोरिबा मिखल असिदा मेरेप ओइना सेम सारिबा मियोय तरेट जनता दल यू दा याउख्रे मखोय तरेट योरकपा असिना जेडीयू की हंदक मिखल असिदा मेरेप तरागा मंगा थादोकपिगी फिरे मपुंग फारे हाइना पार्टी असिगी प्रेसिडेंट हनखन पाव ताइथुना फोंदोखरे ngasi hogdam lerak party asiga office ta mioi taret asibu okpi thoram ama pangthokre thoram asiga mari leinana hankhan pau tai thuna makhatan hai han ml oramnaba mioi sing party asida yorokpa yabigi thajaba leibana handaki mikal asida mere masing hengalakpa yabigi othokpalai masi national party gi ayaba matung ina khanagani ngasi JDU da yorokraba sing adudi kumbi kendra digi PS danabir sakmai kendra digi KS देवेंद्र संदिल केंद्र की सुंगजलेन हाउकी फुंगर केंद्र की निंगर काइसिंग हेंगलेप केंद्र की जोमिक बाइफाई साइकोट केंद्र की डॉक्टर जोन गुलते थंगलोन केंद्र की थुंगखोक्साई गुइतेनी हाइन सुपली मकासा थरकपोइना तो पापामन नीलकांत मिहात सेनबसिंग खंगलब फावबुद तुमिन लेसिनबगी मयुक्ता फतनुंगदा थोक्लबदी लाइंगाकना दायित पुगदबनी जेसी हौखिबा नवेंबर कुनगा माथोइद मियाथीना हातोलगा थमलमलबा अवांग वाबगाइदगी सगोलसिम नीलकांत अपोक्पा लेखिद्रबा पोमेन मिसीद सेनबा मियोइसिंगी मसक खंगलबा फावबद लेंगा तुमिना लेसिन बियानिंगदे मियार असिगा मरी लेंजना सेमखिबा जेसीना तोवान तोवान मखोंजंग क्या संगसिलकपदा फतनुंगदा थुलकलबदी लेंगा दायित पुगदबनि हाइना जेसीगी कन्वीनर हिजम प्रियो कुमारना फोंदोखरे वाफम सिंगरंग वाबगाई कम्युनिटी हॉल मिसी का मरी लेना जेसी अवांग वाबगाई डेवलपमेंट कमिटी अवांग वाबगाई मेरा पाइप अवांग वाबगाई साइनिंग क्लब का पुनः सिंधुना पांगथोकिबा वकत मिफामदा जेसी की कन्वीनर फोंदोखिबने प्रियो कुमार मखातना हाइखिबदा नीलकांत मियात सेनबा मियोइसिंगी मसक ममिंग खंगलबा फावबदा सेंगमाई पुलिस अमदी मणिपुर लेंगाना ngasi फावबदा तुमिना लेसिनबा सि यानिंगदे Desember kuntraga mathuid नीलकांत की नुपी सगोल सेम ओंबी मुखरा याउना मागी मपाम की मियोई सिंगा लौक्तुनरगा हाखिबने हाइबिगी चपसाबा प्रमाण फंगले मखोई तरुकना हाई कोर्ट मखोइबो फाबिदनबा इन्स्पेक्टरी बेल पिबिनबा सेरोल थरखिबगी मथक्ता हाइरिबा मियोई सिंगा दु मयुमदा अमत लेथ्रे मखोई तरुकी मनुंगदा फुरित साबम पंथोइबे से कुंथ्रागा तरेट अपोक्पा लेखिद्रबा सगर हाइरिबा मियोई सिनतना मखोई मंगाबुदी सैराक पिदना लेरि कोर्ट बेल पिबिनबा वकलखिबा मियोइसिंग अदुगी मनुंगदा लेखिद्रबा नीलकांत की लोइनबी सगोलसेम मुखरा से 95 मार्क की मसानुपा विद्यासागर से कुनगमरी रोमारिया से कुनगमथो यावना नीलकांत की मबाई फुरिसाबम श्यामो से 35 मदी मसानुपा थोपा सबुंगबम बालेश्वर कुन सही कुनगमथो यावदि हेनसु पाउसनसु मखातानसु फोंदोरखली लोशलकपोइना तेंदाको पाउंग तंग मैम दा हबसगी सकंगदबसिंगना ZUFJ गी केदर अमा कापतुना हलमले ngarang pung 9:13 rom tarakpa duwaide none police station gi manungsa na leiba awang khulamadi marakta ZUFJ gi केदर अमा कापतुना हलमले लेखिद्रबा मिyedu ri yangpang nungba manaktagi पाउलुंगाई कौबी हाइदी लेखिद्रबा हक्संग अदुगी मनाक्तगी 9mm गी कापथोक्रबा तो उनिंग अमसु लेरमी हाइदी थाउदो अदु NACN IM ना सतखिबा ओइरमगद्रा हाइने सिग्नरी हाइदी हेनसु पाउसना मखातानसु फोंदोरक्ली हौजी कोइनदी मैम पाउसि मतांग असे लुसिनजरगे अमसुम पाथोकजकिबदे सोकिबा लांखिबा कया याउर्स मैम नांगाकपिगनी मतम मतम गेबा मरुएबी पाउसिंग सु मैम द लेप लेतना अपडेट पिजरखे हेनसु चैनल सिगी मेकेडिगी सु मैम थमजरी एंड थैंक यू